Tema ovoga videa je kreiranje tablice u Accessu, odnosno strukture tablice. Kreiranje tablice u Accessu u našoj bazi knjižnica započinje karticom Stvaranje u grupi tablice, klikom na ikonu Dizajn tablice. Otvara se upisna maska u koju upisujemo nazive polja, vrste podataka, možemo opisati polja i u donjemu dijelu definiramo pobliže svojstva, napredna svojstva polja. Prvo polje u našoj tablici ima ime Inventar. Vrsta podatka je kratki tekst. Ovdje u izborniku biramo vrstu. Opis možemo napisati, nije obavezno, na primjer broj pod kojim je knjiga upisana. Zatim određujem u svojstvima polja veličinu polja. Maksimalna veličina je 255, nama će biti dovoljno 5 znakova. Zatim odredit ćemo je li nam potrebno to polje, smijemo li ga preskočiti ili moramo unijeti neki podatak. Stavit ću da, potrebno. I hoćemo li indeksirati? Da. I bez duplikata. Bez duplikata zato što će ovo polje biti inventar, ključ sloga. Dakle, ne može postojati neka druga knjiga sa istim inventarskim brojem jer je to nedvosmisleno, jednoznačno i signifikantno obilježje. Drugo polje bit će primjeraka. Koliko primjeraka knjiga postoji u knjižnici? Vrsta podatka je broj. Maksimalna veličina ovoga podatka u Accessu je 8 bajtova. Dugi cijeli broj nosi 4 bajta. Mi ćemo promijeniti u cijeli broj. Dakle, zauzet ćemo 2 bajta, što će reći da možemo napisati broj veličine 2 na 16, odnosno 32.767 knjiga primjeraka može imati knjižnica, a to je nama i više nego dovoljno. Oblik broja odredit ćemo kao opći broj. Decimalna mjesta 0. Da li nam je potrebno ovo polje, moramo li unijeti nekakav sadržaj? Da. Indeksirano? Da. Mijenjam, ne u da. I duplikati su u redu. Sljedeće polje je prezime. Vrsta podatka kratki tekst. Prezime autora knjige. Veličina polja 25 znakova. Potrebno ne. Ostavljam po defaultu podatak. Neke knjige nemaju autora. Indeksirano da. I duplikati su u redu. Sljedeći podatak je ime. Kratki tekst, ime autora knjige, dužine 15 znakova, potrebno ne, indeksirano ne. Sljedeće polje, naslov. Naslov knjige, kratki tekst, dužine 55 znakova, potrebno ne, indeksirano da i duplikati su u redu. Zatim sljedeće polje, godina. Kratki
tekst, to je godina tiskanja knjige. Veličina polja 5 znakova. Potrebno ne. Indeksirano da. Duplikati su u redu. Sljedeće polje je izdavač. Kratki tekst, to su podaci o izdavaču knjige. Dužine 35 znakova. Potrebno ne. Možda nećemo znati izdavača nekih starijih knjiga. Indeksirano da. I duplikati su u redu. Sljedeći naziv polje UDK. Univerzalna decimalna klasifikacija knjiga. Vrsta podatka kratki tekst. Dužina 1 znak. Iako knjižnice koriste nešto detaljniju klasifikaciju knjiga, mi ćemo za potrebe našega zadatka staviti 1 znak. Potrebno da. I indeksirano da, jer ćemo često raditi pretraživanja u bazi, koliko knjiga imamo, na primjer, iz informatike, koliko knjiga imamo iz povijesti umjetnosti, koliko knjiga imamo iz geografije, a to ćemo po UDK veoma lako napraviti. Sljedeći podatak je cijena knjige. Vrsta podatka valuta. Access za ovaj podatak rezervira 8 bajtova. Oblik polja bit će standardni. Decimalnih mjesta 2. Potrebno ne. Za neke knjige ne znamo cijenu, neke knjige su neprocjenjive. Indeksirano ne. Sljedeći naziv polja je sadržaj. To je polje koje će sadržavati kratki opis sadržaja knjige. Vrsta podatka je dugi tekst. Neke ranije verzije Accessa koristile su naziv memo polje. Sada je to dugi tekst i za memoriranje ovih podataka Access ima predviđeno 63.999 znakova, što je i u našemu zadatku sasvim dovoljno. Sljedeće polje je slika. Tip podatka, vrsta podatka je OLE objekt. Za rezerviranje OLE objekata Access ima rezerviran 1 GB. Sadržaj i slika i hiperveza, to su vrste podataka koje ne podržavaju indeksiranje, dakle ne može se pretraživati po tim poljima, tako da im je i opis ostavljen isključivo je li potrebno i kako ćemo poravnati tekst. Tablica je kreirana, imamo sve nazive polja, vrste podatka i oni su opisani. Ono što nam predstoji je odrediti koje polje će biti ključ sloga. Kliknut ću na inventar i iz vrpce birati primarni ključ. I on je upisan u zaglavlju. Sad ću snimiti tako da desno kliknem na naziv i spremi. Imenujem tablicu, nazvat ću je nove knjige, potvrditi su u redu i zatvoriti. Mogu zatvoriti da desno kliknem i zatvori ili zatvoriti pomoću X-a. Tablica je dakle spremljena i zatvorena. Sad ću pogledati u popisu objekata programa Access tablice i otvorio se popis tablica koje su napravljene ranije i ova moja sadašnja nove knjige. Želimo li vidjeti kako izgleda tablica u korisničkom prikazu,
valja dvokliknuti i otvara se shema tablice i predstoji nam unos podataka u tablicu.